Imirwano ishyamiranyije leta ya Kongo na M23 imaze guhatira abasaga gato ibihumbi 400 kuva mu byabo kuva mu kwezi kwa gatatu. Benshi muri aba bahunze baba mu nkambi iri mu karere ka Nyiragongo. Ibigo nderabuzima byaho hafi bifite akaga gakomeye ko kuvura impunzi zigaragaye ko zirwaye. Muri iri vuriro ry'abikorera ku giti cyabo ryitwa Maendeleo cyangwa Amajyambere mu Kinyarwanda riri ahitwa Murigi, rifite ibibazo byo kuvura impunzi zahungiye muri Nyiragongo. Uyu mubare ushimangirwa na ONU aho ivuga ko ibihumbi 182 biri mu nkambi ya Nyiragongo, abandi bakaba bari mu zindi nkambi ziri ahantu hatandukanye. Umuganga wo mu ivuriro rya Maendeleo, Jacques Muhungu, yemeza ko umubare w'abarwayi babonaga ku munsi wikubye gatatu. Voilà notre stock, comme ici, par exemple, Ubu nibwo bubiko bwacu, nta kintu kirimo, ntabwo tuzi ukuntu dukwiye kwifasha. Nk'uko ubibona, nta kintu kirimo, nta zindi nshinge dufite. Ejo haramutse haje abandi barwayi, ntabwo tuzi uko twabafasha. Kubera ubushobozi bwa ntabwo, izi mpunzi zikeneye ubuvuzi ntabwo zishobora kwishyura serivisi zo kwa muganga. Uyu yitwa Wivine Zainabo, yahunze imirwano y'aho yari atuye mu karere ka Kibumba mu mezi 3 ashize, ari kumwe n'umugabo we n'abana 4. Ilikuwa mwili gutetemeka. Ubwo nazaga hano naratitiraga, nari mfite intege nke, ndakeka yari malariya. Nababaraga mu mavi nanirwa gutambuka. Nta bushobozi mfite bwo kwishyura imiti. Muganga niwe uzi uko akwiye kudufasha. Leta ya Kongo ivuga ko irimo gufasha impunzi zavuye mu byabo kubona ubuvuzi ku buntu, ariko inzego z'ubuzima zikavuga ko ibikenewe ari byinshi. Certes, nous avons reçu des appuis du gouvernement provincial. Nubwo twabonye imfashanyo ya leta, bike babashije gutanga ntabwo bihagije ngo dukore ibintu byose bikenewe. Ikintu gikwiriye ni uguhagarika intambara abantu bagasubira mu byabo. Abari mu biganiro by'amahoro byabereye i Nairobi muri Kenya muri uku kwezi, bashingiye ku bindi biganiro byabereye muri Angola mu kwezi kwa 9, bemeranijwe guhagarika intambara. Kongo yakomeje gushinja u Rwanda ko rufasha M23, ariko u Rwanda narwo rwumvikana rubihakana. Inyeshyamba za M23 zitatumwe muri ibiganiro kuri wa kabiri zavuze ko zizava mu duce zari zaregaruriye kandi zizubahiriza ayo masezerano. Amasezerano y'amahoro yasinyiwe muri Angola yamaze gusa icyumweru kimwe, ubundi imirwano yongera kubura kandi byagize ingaruka zikomeye ku basivile. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.